Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ka Munghana Lonene FM komandela yana ka Twitter handle ya xitichi @munghana u vona ku na mutla sutu leyi nga mbala yani fanela na khana mi vona makha man byela ku hayi leyiwani khala nga a hi mihlovo ya n'wina mitshikani hey leyiwani yi mikhova se ana ni mi ya vona na leyo @munghana ni twa ku mi nhlamula mukuyini hi ndlela leyi kambe mingisero ro sungula hi loyi nhlekani Muhasi na wa xi Mfukeni. Mfukeni nga vona bote Mfukeni bote. Akenza ane swa laveka hi nga khensi vanhu loko se va etlele a va khensa vanhu va hanya ka mitirho leyi kahle leyi va endlaku ni pfumeleleni muhasi ni khensa muyeni wa n'wina Tolo mi tala ku n'wi rhamba minkarhi ya ku tala va ri Dr. Ramathekiso hi ku ya hi la mina ni nga kona va kota ku va hi tlhatlhela timhaka ta xinawu ni sala ni kha ni nga tin'wayi na nhloko ni va ni xitirhiseni hi yingisani marito ma khensa ka vona va hi dyondzisa ku ya mahlweni mhaka leyi ni lava ku yi vulavula hi yona namuntlha muhaxi yi khumbiwe hi wun'wana wa miyingiseri ka vhiki ri nga hundza kumbe leriya rin'wana a vulavula hi timhaka ta ku i vona ku ri na ku chingelana kumbe ku tsan'wana ka ti-Facebook kumbexani ka swihinga swa mabulu kwala vanhu va kumekaka va kha va njhekanjhekisana kona minkarhi yin'wana a kombisa timhaka ta ku na vanhu lava va ngo vanhu ve le Bush a va helelangi loko va vulavurisa leswi lava nga helela swi vula ku hi lava humaka kumbe a matlhelo me le Giyani no paraphrase muhaxi a ni swi vulisi leswi a nga swi vulisa swona mhaka leyi yi ni vave ngopfu loko ni tshame ni ri nexe hi mhaka ku loko ko ka ku nga tekiwi goza ngopfungopfu na hi xitici in general but in particular nongonoko walowu hi nga tshemba wona ku nga lowu mina ni nga nghena ka wona ka nkarhi wa sweswi hi kombela omoni ku ni kombela mi hi kumela historian muhaxi va tele ti-historian vativi va matimu aka rixaka ra hina lava va nga kotaka ku hi pfuna ku kumeka va nga ta kota va hi pfuna va nga ta hi pfuna kumeka va hi dyondzisa ku ya mahlweni ku rixaka leri i rin'we loko Professor H.W. Ntsanwisi va swi endla hi va a double barrel tribal group va ku Matsonga Machangani a ku ri professor munhu luya a dyondzini a lavisisa swinene a swi vona ku rixaka ri va nchumu wun'we leri endla ku ri va double barrel kambe a ku ri Vatsonga Machangani kumbe a ku ri Vatsonga na Machangani hi ku un'wana kha ni komba un'wana wa valavisisi loyi hi nga ta n'wi vitana ku nga ri khale a nge i lava na dokodela Mshwana va timhaka ta swa ririmi a kombisa timhaka ta ku loko yi tsariwa a va nga tsali va ku Vatsonga Machangani ku va rito rin'we a yi tsariwa yi ku Vatsonga ivi yi va na stroke ivi yi ku Machangani. Okay ni nga pfumelelani na n'wina a swi na mhaka hambiloko ku ri ke ni ku stroke kumbexana i hash whatever mi nga swi vulisa hi nga swi vulisaka swona a swi na mhaka mina ni tiva ku rixaka leri i rin'we lexi ni lava ku xi tshikelela na hata ni kha van'wana nkarhi hi lexi muhaxi ka rixaka rin'wana na rin'wana ku na swilo leswi vuriwaka ti-dialectical sounds swilo leswi swo vula ntsena ku munhu loyi a nga ka Nkuna hala ka Nkuna ka Mhlava na munhu loyi a nga Giyani na munhu loyi a nga ka Malamulele na munhu loyi a nga Bushbuckridge vulavulelo ra kona matwakalelo ya marito a ma fani ina mina ni huma Giyani na swi tiva ku loko hi tsala etibukwini Xitsonga lexi ni vulavulaka xona hi xo hi tlhelaka hi xi tsala etibukwini ka tixaka leti va ku ni kha ni tirha na tona n'wemuhaxi na vutisela ku rixaka ra n'wina ri yimise ku yini tinxaka hinkwato hambi ku ri ra Mapedi vanhu lava va nga hala vo Mokopane Back and the like ririmi leri va ri tsalaku i ra hala ka Sekhukhune so mara ho fane hi swi tiva ku aka ririmi kumbexana rixaka ri constitutiwa hi leswi vuriwaka ti-clans mitlawa ya ku hambanahambana ya leyi kota ku constituta rixaka so ni ta khensa loko siku rin'wana vo hi rhambela historian va hi dyondzisa ku ya mahlweni hi hi amukelana ku nga chingelaniwi ka Facebook na le ka hinkwaswo sweswo na mi khensa muhaxi ka nkarhi wa n'wina ku khensa mina sweswo mingisero Munghana Lonene FM na ngona ku ya Afrika wa vulavula un'wana ni rhumela hungu ku gezi ra durha mativa gezi ne va kha kombisana na timhaka ta ko fana le ka masipala wa Makhado i nyike hi xikombiso hi masipala wa Makhado
va tlakuse gezi kwalomu ka 50% se 50% swo vula ntsena ku ri gezi lera u ri kuma hi 100 rand ri hansi hi 15 rand hi ku komisa swo vula sweswo so sweswo hinkwaswo xivutiso i ku gezi ra hina ri hi durhela tanihi tiko hi tlhe hi pfumela hikokwalaho ka yini malahla ya kwala kaya loko mo languta Eskom ni kombe mi endla vulavisisi mi vona ku Eskom yi nghene swikweletini hi ku loko yi aka switichi swa gezi yi nga swi aki hi nkarhi ku ka ku yiviwa timali va lava va hehliwa ku va yivile va vulavuriwe ngopfu ku fika sweswi kun'wani ku onhiwa ti-conveyor belt ku nga ha tirhi ti-conveyor belt ku tirha tilori ta koho ta van'wani va lava va hi rhangelaka van'wani va koho swisweswo hinkwaswo swi tlakula price ya gezi loko va vuya va ku he va hlamala loko gezi ri durha kambe na hina hi tlhe hi pfumela hi ku ha swi right hlambanyana Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula a hi languteni ku i va mani va hi durhisela ku gezi loko ho kuma sweswo hi langutana ku i va mani a va yiva timali ta ku midyupi loko yi akiwa yi fanele yi loko va ku a yi ta hela hi 10 rand se ya hela hi 30 rand i va mani va nga vuyeriwa ka sweswo loko ho kuma sweswo na swo hi nga kota ku swi twisisa ku van'wani vo yima mahlweni ka hina va hi hembela va ku ha mi ta kuma vukorhokeri mi ta kuma gezi ra mahala mi ta kuma yinini ku ri hava sweswo ku ri vo va tlhela ku va hi yivela va tlhela va hi durhisela tanihi tiko Sasol yi ndla petrolo hi malahla ya kwala kaya mara petrolo ya kwa inge yi ka Sasol fiki kuma va ku yi chipe ku tlula ya ti-garage letin'wana a swi koteki hi mhaka ku van'wani va le ku dyeni van'wani va nghena hi maviti ya lama ya ku mi va voterile se hi pfumela tanihi tiko a hi amukeleni no inhlekani inhlekani Bootpet loko ni ku lexi a hi tekani tiyisini laniwani kona hayi va hi vonisanga yi vona mi nga hembi tiko leri kahle leri ha tiphina swilo hinkwaswo ni se tshama ni hemba Bootpet ni swi tiva kahle hi ni vulavula hi ti-president leti kotaka ku protecta matiko ya tona ni pfumelele ni vulavula hi president Donald Trump sweswi va heta ku sayina a very great deal na Japan leyi va nga ta va ri ka zero rated tariff hina sweswi for sure ku sele vo 14 days before hi responda aka America ni nga rivali hi xitend xa hina lexi hi nga xi teka sweswi aka Ukraine na Russia ka ha lo tititi because of yena i patriotic president liya yena la protectaka tiko hi vulavula hi vanhu lava protectaka matiko ya vona i committee dangerous criminals ta 5 leti a nga endla ku va ta bandita la Swaziland for the rest of their life va nga pfuki va ha ku vonina America and ti-immigrants mi ri yini sweswo va ta tshama kwele eSwatini hi ku mi ta kuma maka mi jikajika na voko a kaya hi ku swa fana la ka hina ku hi le buduleni mara hayi a Swatini a hi le buduleni le va ta tsutsuma va kwi a ku na lava nga ta tsutsumela kona va ta tsutsuma va ta nghena kwa ka n'wina mara va ta ku yini na a ku na jele leyi va nga bantitaku aka yona easy aka King Swati Bootpet ni nga voni leswi South Africa yi nga yi sona mi ku Swazini aka Swazini a ku huweriwi laha ene vanhu lava va ta escape va kwi because a vana lava nga ta kona hi ku na hi nhlonge ene ve le ka maximum security cell hi vulavula hi vanhu lava nga na leswiwa passion ya tiko hayi president leyi consultaka yi nga endleki nchumu hi yena la endlaka swilo sweswi for sure ku sele 14 days Bootpet na Suzuka I think 2 weeks back a va hi nyike 30 days handle ka swona ku ya nghena loko va nghena tariffs swi herile a ku na munhu la vulavulaka nchumu hi vanhu va ka hina lava a va tirhela USAID ma yi tsundzuka USAID a va le ntirhweni sweswi hi nga ku vulavuleni ene a ku na munhu la vulaka nchumu i vamakwenu wa hina lavayani and yet hina tiko leri hi nge norha hi protect a ri lo contributa ka highest rate ya unemployment loko ni ku lexi a hi tiko ni vula swona a Cape Town sweswi a va dlana left right and center gang violence ni aware hi swona a swa ha vulavuleki a ni tivi ti-headings ti nga ni hi vugevenga ntsena futhi a ni swi lavi no commenta hi swilo swa laha
ya no leswaku se i marito man'wana n'we mi hoxe thawula Bootpad se mi hoxe thawula mulaka leri tiko very na applyele citizenship mina lexi ni renouncing citizenship yala mi yimele just va approve na security clearance munhu a famba a America a joina mabuni lamaya ta va ni ri wa 50 ntiyela America ni ya tshama Texas hi kurhula ni mi twile hi swona Bootpad inkomo 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula wena ula Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ele ka mugara lona FM komba ndlela hi ku ti ku wena u angula ku yini comment timhaka hi ku ya ku hambana kwala nga va ku yingisela u ri kona 0860002543 ntirho loko hi vuya mahungu nhlokomhaka ta mahungu emisava awura yan'we hi ta va ka hi languta ku kahle ku endleka yini loko swi ta ka timhaka ta ngoma a Mpumalanga na vadyondzi n'wina MSC mi ri yini ku xiyimo xi tetani n'wina va tihosi hi swona mi lava ku swona anakeni nakolo ku ni mi lava swona dyondzo ya vana va hina yi endlisa ku yini khale a ku ri na leswiya swa ku va ku swifundza swi ta pfula hi minkarhi yo hambana swi helele kwihi swi leswiya kumbexana ku tirhisiwa swona hi ta va hi ri kun'wana n'we mi ri yini kambe hi amukeleni n'wana mingiseri lowu nhleka hi mi amukeleni ka Munghana Lonene FM nhleka a ku na munhu la 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM man ringeta loyi nhleka ku hava munhu se i mhaka leyi kumbexana a hi ta fanele hi languta tani hi rixaka swin'wana leswi tatana Nelson Mandela a swi hlohlotela a ku ri ku endla ku hambana eka munhu wun'wana. That is one aspect of Ubuntu, but it will have various aspects. Iyo mhaka tanihi xitichi xa Munghana Lonene FM hi xaximelaka na misava hinkwayo ku endla swona hi tlhela hi ku na wena endla swona Tisela munhu wun'wana ntsako lowu a nga ta ka a nga wu rivali. Munghana Lonene FM u tlangela International Mandela Month. #60 matimba ya xiyanimoya. Munghana Lonene FM makombandlela nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM 23 timinete ntsena ku bila ura ya 12 se ni ta lava hi dzika yona mhaka yeleyo ku ya mahlweni hi twa ku n'we mi angula mu ku yini a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani mi pfukeni hi pfukini minjhani Khalanga hi pfukeni mani ha khensa swinene mani n'wina mi ri yini ni ta hi xivilelo Khalanga xa hina community la Giyani ka switandi leswintshwa leswi nga fika hi swi kumeka swi endla hoyi ka minkarhinyana yin'wanyana so hina tanihi komiti ya switandi swo sweswiya hi ve hi tihlanganisa na vona va masipala wa Giyani laha hi nga va tsalela papila hi nga ri yisa ka vona hi ti 18 ta May. A mi lava yini ka papila leri Khalanga ku na swikoxonyana swo hlaya mi ta twisisa kahle ku timhaka leta switandi swi xaviwe hi 2021 ku ta fikela na nkarhini wa sweswi Khalanga hi vulavula hi ti-title deed vanhu a va na tona a va update-iwi hi nchumu a ku na nchumu lowu nga va ku kha wu hlamusela vanhu lava nga hakela timali to teto vukorhokeri swi fika kwini ku ta fika sweswi i malembe lama ma yaku ka malembe ya 5 ni vula ku loko mi xave switandi hi 2021 loko mi swi xave hi 2021 mi tshama kona sweswi switandi leswi a ku tshami munhu Khalanga a ku endhawu leyi sayiti leri ngo lo establishiwa hi masipala wa hina wa Giyani for ku development ku ta fika na sweswi andaka loko va kombele ku vanhu va fanele va endla timfanelo hi ku va va karhi va hakela va endle tano hi endle tano mo ni vula so hi endle tano hi hakela timali leti hi nga va hi ti hakela ka masipala leti hi ku twisaka hina a ku ri timali leti a ti fanele ti hi pfuna ka vukorhokeri va swi vona loko mi ku vukorhokeri mi vula yini mi vula ku switandi leswi ma kota ku swi vona ku xitandi xa n'wina lexiwani ku na mati ku na gezi ku na i yini leswi mi swi lavaka vukorhokeri swi katsa swa ku fana na mapatu swa ku fana na mati swa ku fana na timhaka ta tisuwa ene xo ku sungula hambi ku nga se za hi fika kokwalano
vun'winyi bya switandi sweswo hi ku tinambara ni kwini leti hi swi tivaka ku nambara ya xitandi xa wena i yonge mara se i khwa tindhawu liyani kalanga a ku na laha munhu a nga fikaka kombisa ku no xitandi xa mina xi va xi tshamela kumbe ku endleke yini a ku na update ku ta fika sweswi ku ta kusukerisa nkarhi wolowo hi vulavulaka hi wona i swilo leswi swi nga ku kavanyeteni ngopfu ka vaakatiko tanihiloko ni kombisa ku hi ve na interim committee leyi nga challenge masipala hi nga tikuma hi yise na papila hi May laha ku ta fika na namuntlha na sweswi a hi zanga nga kuma nhlamulo mayelana na swona ene a ku na ku hlamusela khalanga ku ta fika nkarhi no sweswi i ncini lexi endlaku va koka milenge hi ku a ni mali yi va yi humini ene mali liya a ku nga ri ya ku maybe ya phenca mavango ya masipala ka swin'wanyana i ku yi fane yi tirha ku kwalaha ku developa site leri hi vulavulaka hi rona Nemetwe a hi ta kombela ku va masipala wa Giyani a va ti na hina papila ri fikile aka ti-office ta vona a va hlanganisi na hina va hi rivaleni kwalaha va hi basisa haxi ku se van'wani va vanhu lava nga xava liya a va va kona misaveni hikwalaho ka nkarhi lowu se u nga famba u nga khale Nemetwe but Nemetwe you can see enko matawa leswi a swi vula ku mingiseri loyi 2021 swi vula ku ri masipala wu le ku lahlekeriweni hi mali leyi a wu ta va kha u tiphina hi yona sweswi ku susela hi 2021 masipala wu ta va kha u koleka timali ta ti-rates laya kambe va le ku hlengeleteni hi mhaka ku a va endlangi nchumu swo yelana na timhaka ta ku lava ku lunghisa kumbe ku antswa xiyimo se vo kayela hi ndlela leyi Mhlabe nthongwana ku itwe medical leswa Mayor's Cup va kha va ku mi lahlekele hi phone hambe mi le ku yiswe yaleyo mhaka kambe sweswi a hi hundzeni laha hi twa ku mangu emisava ya ora ya n'we ta mise ku yini kusuka kwalano hi anamisa mihleketo ka mhaka leyi hi bula hi yona sweswo mingisero Munghana Lonene FM 12 timinete ntsena ku bela wara ya 12 a hi boli mingisero hi teto timhaka ta tatana Kenny kunene ti komba ti kha ti kulela hi swivulavula swa ku hambanahambana leswi swi fambelanaka na timhaka ta ku ongeti va nga va tiva swin'wana loko swi ta ka timhaka ta vugevenga leti byi nga tata tiko leri se we ri yini mingisero mene ku swin'wana swa leswi kumbexana hi ta tsakela ku twa n'wangulo wa wena eka swona tlhandla kambirhi loko hi languta ka timhaka ta ku kavanyetiwa ka ku yisa mahlweni ka tidyondzo eka swiphemu swin'wana swa Mpumalanga ngopfungopfu hala ku biwa ku ngoma swi tikomba ka ha ri ntlhontlho swinene endzhaku loko vayingiseri va nghenile na tolo va kombisa ku vilela hi swoswoleswo se hi lava ku twa ku we ri yini mhaka yaleyo ku yisa amahlweni eka 0860 002 543 un'wana ri hikokwalaho ka yini nga vuli nchumu hi timhaka ta Banyana Banyana a ni ta vula yini hi timhaka ta Banyana Banyana na ku timhaka ta Banyana Banyana ti vulavuriwa le ka Vanyiko Sithole mara mani ta ku yini kumbyana hi ta wisa ku bela mavoko matshopetana hi kota ku swi vona hikuva loko mi nga se luza kumbe mi nga se lahlekeriwa hi ntlangu a mi swi voni mi le ku ni matshopetana misava mi ya swi vona loko swi titana loko Banyana Banyana va ri ku tikombeni va le ku tlangeni nchumu hi mpfhuka yi sungurile tournament va tlanga nchumu se So it's time to open a new chapter, and we are here to say to our listeners that for the very first time in the history of the Xitsonga Music Awards, we are now children of Bushbuckridge Municipality. hina hi ri Bushbuckridge Local Municipality eka hina hi twa hi kateke ngopfu sweswi tindlela hinkwato hi movha milenge ti kongoma a Bushbuckridge ku se ku na ti-exma 2021-22 a Bushbuckridge Local Municipality a Chilamahashi Stadium. #60 matimba ya xiyanimoya Munghana Lonene FM magombandlela i sweswo mingisero Munghana Lonene FM mara vanhu lava vulavula na mina hikokwalaho ka yini rito ra mina ri nga humangi laha ni yo tsemiwa ku hayi ri nga humi swi tani mingisero Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards 2021 na 22 hi ta va hi ri Bushbuckridge leswaku va New Forest va ta twa hi mina va Kildare va ta twa hi
ankunya mahembe na kama msitana ngene ka mhaka ile mhaka mingisiro mgalano ne family na ba ku hibula yona ya timhaka to toleta ta ku loko van'wana va varhangeri lava hi nga va votela ba hetelela va tikuma va ri ka xiyimo xa ku ongeti va pfuvana na timhaka leti fambelanaka na vugevenga hi hetelela hi endla yini tanihi rixaka hi yisa ku yini mahlweni loko xiyimo xi titano loko mi languta xiboho lexi nga tekiwa hi president wa PA swi vula yini ka n'wina i tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina eka tona nomboro ya leyi a ntolovelo 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 hi ku milana khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu aya mkheleni u nga ri vikiserile u hlekana Aye, njani butwe. bota mina ipfukeni kule njani Miri vanyana va yini butwe. Oh no vula ku n'wina mi ri ni vulavula hi vanyana ni vulavula yini matshopetani a swi tikomba ku sukusela ku sunguleni ku hava le ku yeni helo laha mara kama mi ri tari ku mi ri yini a hi mi tweneni ku mi khomiwa Butwe a vito ra ha ri ra nkoka sweswi. Ni kombela ku yi veka hi ndlela leyi na ku yi halaka liya ngoma ya le Bushbuck Ridge. ya A ngoma leyi nga le Bushbuck Ridge ya tikisela ene loko la ku cheka ankulukumba Limek lava nga hi khoma ka contraless hi van'wana lava tshamaka eBushbuck Ridge loko ni tsundzuka kahle n'wana a ni yimbanga ni kwala Bushbuck Ridge a ni yimbanga but loko ni tsundzuka a ndzi tshama ni twa va khola meeting va ku meeting lowa i wa va la ku vulavula hi timhaka ta tingoma swa ku tingoma ti ya fambisa ku yini lembe leriwa up until tivhiti ti ya huma ene na loko ndi la ku cheka ka community nkomiso a swi zanga swi nga va kona so contralesa yi le ku hi feyileni kumbe Bushbuck Ridge yi le ku hi feyileni timhaka ta vana lava hina va ya ka tingomeni va teka nkarhi wa ku leha va nga yanga ene loko se ni swi buka u hetelela u swi vona ku tingoma ta le Bushbuck Ridge a ti na nkoka mara a ni ngo phela ni byeleni loko n'we mi teka xiboho xa ku n'winyisa a ni mi kha mi swi tiva sweswo ku yi ta teka nkarhi wo leha ngoma leyi no a swa se hi toloverile ko va hi ku ri a ni ku sweswi hi la ku tekeliwa leswi endlekaka a Limpopo hi yo mhaka u twa ku ri na ti-complaint ta ku tala sweswi masifesi hi timhaka ta yo ngoma leyi nga koho a Bushbuck Ridge a ya ha ri na nkoka loko u la ku cheka a Bushbuck Ridge because na vana va ko loko vo vuya ngomeni hinkwavo loko matshan'wini ya ku va vuya va ri majaha vo vuya va ri swikhaladzana va fika va endla swikhaladzana la makaya a swa ha twali u ta kuma se va tshame tikhonweni ku endleka swin'wana mara hi lava hi nga te loko va vuya ngomeni va ta vuya va ri vavanuna va ku helela masifesi na mitu so a Bushbuck Ridge ku na ngoma se hi nkomiso wa kona n'we miri va contralesa va le ku mi feyileni ngopfu va le ku hi feyileni especially loko la ku vulavula hi yo ngoma hi ngoma leyi nga na yo a Bushbuck Ridge i mani specify ku ri ngoma leyi nga na yo mambumbu hayi ngoma xi lexiya a ngoma a ni ta mi vutisa ku va ndle yini kambe mi nga hetelela mi boxa ngoma swi tshikeni ni khensile tlhelo rona mi nga tana rona inkomu mbuto mina inkomu 0860 002543 nangona ko eAfrica wa vulavula hi le ka munghana lona FM makomba ndlela xana wena u ri yini ke na ri teka riqingho rero ku ya mahlweni andaka ku ni ku hundzisele xiviko lexiwana va ri xana u xirho xa Government Employees Pension Fund GEPF nakona u tshame tindhawini ta le Tzaneen na tindhawu ta le kusuhi ehansi ka masipala wa xifundzhantsongo xa Mopani ke GEPF yi ta endzela etivumbeni multi-purpose center eBankuna Road elokixini ra Nkowankowa eTzaneen hi Mugqivela wa 26 Mawuwani 2025 kusukela hi awara ya 8 nimixo ku ya fika hi awara ya 4 ninhlikani va ri laha ku ta va ku kha ku va nyika vukorhokeri na ku pfuna swirho hi timhaka leti fambelanaka na pension ya na to hlaya kasi ke venge va na xiphemu xa ntirho lowu loko u lava ku twa hi leswi nga ta andlariwa hi swivulavuri mayelana na pension na loko u ri na swivutiso u nga rivali ku ta na pasi va nge ri ku kuma vuxokoxoko byo tala hi GEPF
bela riqingho eka nomboro leya 0800 117 669 va ku GEPF, your investment, your future. Khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. Kuna vanhu van'wana hi ntumbuluko kumbe hi leswi hi nga va tivisa swona i vanhu lava ava khomiwile va swigevenga ivi va huma hi ndlela leyi mi ta twana le ka huvo ya endla milawu mi ta twa kha va kholelana va ku he wena i libantiti wena yini sweswo swa ku taniya se i maendlelo lama vanhu va hi ya teka kumbe hi ya teka ku ya ri yala ya ku loko munhu a khomiwile a ya tirhela xigwevo xa yena a vuya i vuya a hundukile sweswo swa ku tanihi kambe ongeti a swi ha ri swona loko ku ka ku langutiwa ka xiyimo lexi xi nga endlekela xandla xa president ya PA hi swona leswi va nga teka va ku 30 days mi yima na swona loko ri wa mi yimi na swona a ku fanele ku endleke yini loko ri ku mi yima na swona i ncini swi endlaku mi yima na swona na vo mhaka kona i tin'wana ta timhaka leti a ni ta tsakela ku hi bula hi to hi ndlela yaleyo ni ta kombela na muhumelerisi va hi ringetela ku hi famba hi tindlela ta timbirhi hi nga fambi yin'we ntsena a heleni hala na hala ku ya amahlweni ya ngoma futhi no vulavula hi vulavule hi yo ngopfu na kotolo leri ra ku se hi lo rinela nhlamulo kusuka ka swiyenge leswi khumbekaka hi yo mhaka hi rambe va MEC hi rambe va ndhawu ya dyondzo ya masungulo hi rambe na va contralesa kambe mhaka hi leyi ya timhaka ta vugevenga n'wemeri yini un'wana mi yingiserile hi nhlekani papa mpfukeli minjhani botomini mpfukeni a ta khoma leya kheni kunene le ni mitwe loko mu ku hello ni swi twa ka ya se ya vugevengeni la ya man leya kheni kunene ku ngo va xihlamariso aka vaakatiko lava va nga landzeleleki timhaka ta la South Africa mara loko ku ri ku a ti landzelela hi tlha hi tiva ti-profile ta vanhu lava va nga ku hi rhangeleni a swi nga ta hi hlamarisa ni tanihi ku i n'wa tipolitiki a ku hava lexi a nga endliwaku xona mara loko le ndlu liya a ku yo kumeka pheleni a ta va khomiwe na vo vanhu lava leswi swi endlaku ku ni vula leswi tilidara ta hina hinkwato ti le ka comfort zone hikuva loko mo languta loko vona va fanele va lava ku hehliwa hi swa milandzulandzu ku va na ti-tricks ku ti-politics ku sungula na mhaka yale ya ti-commission hikuva loko no lava ta mi byela ntiyiso swinene tilidara ta hina hinkwato na milandzu to tala leyi yi nga puruvekaku ene why ni vula leswi kambe ti va na swihehlo ku nga ri milandzu ti va na swihehlo ya ni la vula sweswo loko mo languta hinkwaswo leswi nga vula hi Mkhwanazi ne hinkwaswo leswi a nga swi vula hi leswi sweswi swi nga ku humeleleni a ringeta ku kombisa ku ka ti-politicians ta hina va hoxa xandla aka crime leyi nga koho la South Africa ene a ku na lexi xi nga ku endliweni a tlha ringeta na ku kombisa mavito loko ku ri hi ku a voloteka leswiya swi nga vula hi Mkhwanazi ivi ku tirhisiwa swona ku khomiwa vanhu lava a ku ta khomiwa vanhu vo tala ngo Botpet na Mzela hambi ku ri na mhaka ya tender leya ya project ya Giyani van'wana va ta khomiwa hi ku mi nga rivali kulukumba Mqunu loko ni nga hembi 2021 a ri Minister of Water and Sanitation loko project leyi karhi yi faila ku hava leswi va nga endla xona vanhu hinkwavo va nga kona ka municipal wa Giyani mara va karhi va swona ku vanhu va le ku tekeni ka mali ya swibalu project yi nga heli ma twisisa ku ri hi ku loko va fane va landzelerisisa loko va fika va kuma ku van'wa tipolitiki ti-case ta tshikiwa hi mhaka ku ku na ti-link leti ti endlaku ku loko vo kuma munhu wo karhi swi ta vula ku ta paluxa na van'wani vanhu ma swi vona ku fana na yona yaleya Kenny Kunene a nga hembi a ku loko a ya le a heleketa un'wana wa journalist loyi a nga swichudeni ku a ta kota ku a ya interview ya nkulukumba luya ma swisisa ku ri hi ku ti-politicians ta hina ti swi tiva kahle a ti se tshama ti heleketa ti-journalist ku ya ka vaakatiko ku va interviewiwa ma swi vona na ku xin'wana lexi ni tsakisaka i ku leader ra yena Mckenzie u swi kotini ku n'wi suspenda hi xipidi a tlha a kombisa na ku u ta tsalela Gauteng province ku va n'wi
la kuna xin'wana xi mi kavanyetaka kwalano ya sorry i ta kombisa ku tsalela Johannesburg municipality ku va n'wi yimisa na vona hi xihatla loko va ha n'wi lavisisa sweswo swo vula ntsena ku aka vanhu hinkwavo lava va nga ka tipolitiki ve le ku endleni ka vukungundwani lebyi hi nga ku byi voneni hina hi ri vavhoti kambe hi ku a hi na marito ya ku fika kumbe ku yimisa vukungundwani lebyiwani hi famba na vona because na vona va tlhava va brave va nyika va ntsanana va lava ingaku i vavhoti swin'wana loko ku ya ku votiweni ku hi rivala hi leswi nga ku humeleleni loko ku ri ku hina vaakatiko kota ku pfula mahlo hi rivala ku aka nkarhi wa sweswi a ha ri ka nkarhi wa liberation laha hi nga ta ku phati yo karhi yi fane yi hi liberate va hi liberating yes mara sweswi ku fane ku langutiwa ku service delivery ya fika ka vanhu na ku nga yi nghohe loko munhu a nga ti service delivery laha akatiko a hi fanele swi vona ku leswi ho fanele swi cinca loko ku ri ku fana ni ka example le Giyani ku nga dyiwa mali ya project kusukela nkarhi wolowo a yi landzelerisiwi lava a va ri tiministara kumbe lava nga za va timeyara hi nkarhi wolowo a va vuyisi report ka vaakatiko ku ka investigation leyi nga endliwa hi fike laha mara loko ku ri va nge se endla sweswo va ha ri part ya vukungundwani lebyi nga humelela ene a va la ku humela mahlweni mara no tsakisa hi ku yi tikomba vo tala va tawa hi ku hava la nga ta pfumela ku fari yexe Mackenzie yimise tatana kunene swi enerile ku ya n'we a swi enelani va tele lava fane va yimisiwa swi enelani na vona tatana lava va nga yimisiwa va ta komba un'wana phela sweswi vo kombana ku a ni fambi nexe a nga lo kombiwa a ni kheni lo kumeka a ri kwele mutini waluwa va maphorisa loko va fika se va ringeta ku ti basisa se a nge le ku baseni a nga lo kombiwa i lo kumeka a ri tinyaweni kena nga lo kombiwa mulise luya i boxe un'wana ku ha mina ni nge fambi nexe i mulise leswi vulaka ku na yena keni kunene a nga yi a ri yexe le ka yindlu ya misava va kona va rhangeri va hina lava a va swi kota ku ya le loko va karhi va lwela titenda va ku hi ku loyi wa hi lwisa ka tenda n'wi teki hi leswi nga ku humeleleni a ni matsundzukana loyi a nga dlayiwa la ku rhuleni la la nga dlayiwa la ku rhuleni loyi na yena a ku ri mhaka ya sweswi swa tipolitics ene vanhu va kho sweswi va khomiwile since a vulavula va le ku khomiweni ene va ha ta khomiwa hikuva va ta boxa Nemetwele Papa Cancer 0860002543 beri va ta boxana 08600025 tiko ra vila man tiko ra vila leswaku ro viri ante ku angula ku yini mingisero wa mina n'wana mingisero lo nhleka nhlekani kalanga papa ni ku xota vangiseli va Afrika wa vulavula emisaveni hinkwayo inkomo ni kombela ku vula katsongo yo le ya khini kunene ya leswi swi nge le ku endlekeni swi loko a ku ri ku hi tlharihile tanihi vaakatiko a hi fanele hi swi vone khale leswaku tiko leri ri rhangela hi swigevenga kambe ke ka ni lava ti alisaka kambe ke ni vona va ti alisaka swa ku hi rhangela hi swigevenga swi nga endleka ku ri timhaka ta ku i makhombriti lawa ma nge le ku jeni se ma ringeta ku vini ma pfala vanhu matihlo leswaku va nga voni nchumu hi ku kheni kunene leswi a swi endleke swi veka erivaleni swilo leswi ke lowa le KZN a nga swi vula laha hi rhangeliwa hi swinana ku inana hi khathali yin'wana ya na swigevenga leswi swi nga ku swi nge le ku fumeni so kambe ke sweswo va ko van'wana futhi va alaka hambi hi sweswo swa ku no ku ni khathali ya swigevenga leswi nge le ku hi fumeni va kona sweswi va nge le ku aleni va ko van'wana va nge le ku aleni sweswi so ni tsundzuka ni bulana na tatana K Makhubele mara sa humile ka ndzawulo liya ku va mvulavuri wa Gauteng a vona se ku kwala tiraka kona hi ri kun'wana hlangana kun'wana loko hi bula se ni la ku mvutisa ku mara emtlawa ya swigevenga leyi nga kona yi ri yini yona
lexi ive honest ka me a ni hlamusela swa ku no va swi tiva tanihi maphorisa swa ku ni maphorisa lama tirhaka swigevenga wa vona se kambe loko va mi byela sweswi veri va ndla yini hi swona loko va swi tiva ku na maphorisa lava tirhaka na swigevenga ike mani fambi nyana na report se ni swona swa ku la swilo xavisiwa wa vona ku veni na report mo xavisiwa loko mi ya mangala inando u ya reporta eswo leswi na va swi tivaka a swi vona ku no ni swi vona swa ku leswi no xavisiwa hi ku sweswi loko bomba michini ya nana ya ku teka mali u kuma leswaku eswigevenga swi tirha ti-station command kambe ke va swi tiva sweswo wa vona loko a nga zanga a tumbeti leswaku ya swi tiva swa ku swi koho sweswo swa endleka wa vona swa ku swigevenga swi tirha na maphorisa so ku komisa ni matirhela van'wana kambe ke leswi a ku vi dyondzo ni ka van'wana hi nga pfumeli ku bazisiwa hi vanhu lava ke wa vona va teka va ta nghena la ka radio va vulavula namuntlha i yima ni mfumo mundzuku wa wu kaneta wa vona namethu hi nga swi tivisa ku yime kwini namethu papa enkomba 0860002543 vana ku vulavula hi sweswi swa ti-ATM na yini ya ku bomiwa ka mata a ni wa khale ngopfu kambe vukhale bya mina byi ni dyondzise ku ni tiva ku Afrika-Dzonga a wu nga ta ya a garage i fiki xava movha cash ni vula ku i huma na mali yi fika yi hlayeliwa kwalaha garage naswona fiki ku ni lava leyiwani movha va ku i 1 million ku huma tibega va ku a swi nga ndliwi a ku ri hava hi yo mhaka ku ri na nawu lowa wa ku loko wo jikajika na 25,000 i ta fanele ku hundza 25,000 ta fanele hlamusela ku yi ya kwihi mali ya kona mara masiku lama ni vona un'wana mina ka yin'wana ya tigarage kwala a ka xava movha a ka humesa mali yi tsandza yini ku nghena bank hey a amukela n'wana mingisirilo nhlekani khalanga papa ndzi lava ku khomentela ya ngoma mara na ku nyika hi sayiti rin'wanyana ra ku nkarhi wun'wani swi nga lava hi buka hi ndlela leyi sweswi wa swikolo a swi pfarile ne ku na vana lava va tsarisiwe xikolweni ku va ta yimba exibedhlele ene ni tshemba ku banchi ya mahetelelo ya ku yimba ya vhiki ra ku hela ne se vana lava vhiki ra ku hela obvious na vo loko ku ri va tela xibedhlele swi nga endleka va koka 2 weeks leyiwa hinkwayo a ri kaya a pfumelelana a ni ka xiyimo xo pfumelelana kumbe kambe ni nge hi nge a ni pfumeli ndzi nga ku vula ku na loyi a va ka te xibedhlele loko o va a wele ka group leyi hale makumu ka ku leswi swikolo swi ya pfula obvious ta van'wana loyi ta ringanela ku ya xikolweni nkarhi wun'wani after ni ngo 2 weeks yo nga ta endla ku etise a va a ringese ku recover mara ta va nga si heta ku recover mara i ta va a ri ngcono so ndzi nga ku vula ku i timhaka ku ti-province letiwa ti hambana hi ku Mpumalanga loko yo ya presenta swilo swa yona yi presente ku ri yina hi 2 months vana va hina va ta va va recoverini ka leswi nga ta va swi endlini se that is why loko ni buka na Mpumalanga madokodela nga ku sweswi nga vuya COVID ko sema nga full time and then Limpopo yi ku yo loko sweswi va xisuka that's why Limpopo vana va Limpopo a va weli a va balekile va swi tiva leswaku mani i ya ngomini va hosi ya ndana va tiva va ri na litha ku vana lava tangu se Mpumalanga i yimele ku ta wela yelo a welaka. So that's the difference between the provinces letiwa na tin'wana mara hi tsanila ku xikombiso i ku loko vana va swikolo hinkwenu na swi vana va swikolweni hence va Mpumalanga va yi rhandza ngoma na swin'wana kumbe bushbuck swin'wana swo fika sweswo mara difference yi le ka ku loko vana va te xibedhlele banchi ya mahetelele obvious na yin'wana leyo 2 weeks i ta va a nga siya xikolweni kumbe ta va nga yi nge vi obvious papa yi nge vi obvious ku ngo va na van'wana vana va swi kota ku aya ni sini mfana wa mina a nna ku vulavula ni ala ku vulavula hi ngoma kambe ni sini mfana wa mina a ngomeni ni famba na yena namuntlha ka dokodela a fika va n'wi lunghisela sweswi va nga n'wi lunghisela swona va n'wi nyika xithuthuthu a vuya kaya siku reriya na hi xa munduku wa koho hi ko a twisa vusiwana mfana wa mina mara ndhaka sweswo se wa ti khandziyela xithuthuthu xa yehe n'winyi a swi kota ku xi khandziya hi ye n'winyi se hi yo mhaka mi twani ku a ni koti ku pfumelelana ku fika kwalani na n'wini mara ku veni se a tsutsuma kahle a tlangana na vafanakuloni I think after 2 weeks la se na n'we a mi khululeka ku laniwa se swi hlekile
kambe a ni ri swi tlhelela kwalaha ka ku na hina tanihi vatswari na vahlayisi vutihlamuleri bya yena hi byihi a ni ri loko ri ma swi tiva ku i 2 weeks swi vula ku mi nge yisi n'wana wa n'wina ka bench yo hetisela ya ku loko xikolo xi ya ku pfuleni a ni hi laha vutihlamuleri bya n'wi byi nghena kona ku va ku ri list yi nga leha ku va ku ri list ya ku yi n'wi lahlela kwala a hi yena ni vula swona hambi yi ku lahlela loko mi languta a ni leswiya a swi yimi phela leswiya wa ya nkarhi wun'wana na wun'wana wa lembe a ve rindla hi xixika ntsena se loko mi ri mutswari mi swi twisisa ku ma n'wi tlhogomela hi timhaka ta dyondzo ya n'wana wa n'wena mi nge pfumeli ku a ya list yi n'wi cukumeteli ka nkarhi lowu se xikolo xi nge le ku pfuleni so mara since hi ku veni vhele hi ku veni a vona ku mutswari ta va yi n'wi dlulile i boha ku veni a amukela xiyimo lexiya va ri ka xona kambe va nge amukeli xiyimo lembe na lembe papa hi ku lembe na lembe hi na xiphiqo xin'we lembe na lembe a va pasi na loko mi languta mbuyelo enhlazini yo yi nga na xiphiqo a Mpumalanga se ma swi vona ku na xiphiqo kola se swi vula ku mi rhangisa ngoma ku tlula dyondzo hi swo vula ku swona ko va ku khalanga ni swi ngo vula ku nge boxi ko ba ku va de shamba ketsel papa 0860002543 nangona ka Africa wa vulavula ka munghana lo solo bili swileswi n'wina vatswari milanga yini eka nga rivali ku ri vanhu va tsutsumela ka xiyanimoya va gungula hi mhaka ku vo va dyangi vuswa se va la ku kavanyeta vanhu lava nga dya vuswa va va onsela a ni lava nga dya vuswa sweswi loko ri nkarhi wa ngoma i nkarhi wa wo tiphina n'we mi nga dyangi vuswa mo nyumanyuma a ya amukeleni loyi nhlekani epfukeri minjhani papa ya tatana Kenny a va hambanangi na mpfundla lomu kuma ku na usiku mu guy bright mi kuma ku se u dadile a wa tivi ku endla yini leswi va swi vulavulaku va nge va tihlantswa va tinghenisa ngopfu a timhakeni hi ku bootcamp va fanele va twisisa ku portfolio leyi va nga yi khoma yi kulukumba ngopfu tirhobota ti le ku tirheni ku na ti-pothole ku na mabazi ku na yini va kuma ku hi nkarhi kama wo heleketa vanhu va ya tshama ka tindlu ta swigevenga nakona loko va ku va helekete vanhu munhu wa kona i munhu wa maphepha why xitori xa kona xi nga breakiwangi hi vona ku hayi hina a hi endla leswi se hi hlamarile ku se va ta khoma munhu so a hi phepha ra vona leri vulavulaka swona se a va endla yini kahle se swi vula ku a va fanele va endle yini a va fanele va lo mara la ka pota ku a va ri kona laya a lava ku fikelela yini yena yo twisisane a ni sweswi tiko ri dungekile hi mhaka ya timhaka leti ya tatana kona se a hi swi tivi ti-politician leti ti dilaka na ti-business na ti-drugs se xin'wana na xin'wanyana loko munhu a swi endla a ri politician i nkama wo relaxa loko u nga ri timhakeni i focus-a ka ntirho wa wena hi ku tiko a ra ha tshembi munhu sweswi un'wana na un'wana i suspect se swi vula ku Badaudzi khomantani ke mi twa leswi ku swi vula ku leswiwani hi nga sungula ku hlayela ti-dots twanani la. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and Correctional Services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. Eve mi languta ku xitulu xa tatana kunene xi le kwihi kwala leswi ni tsandzela ku swona i nkama lowu hi tsundzukaku the late Pravin Gordhan we connect the dots a va na excuse that's why ni n'wi byela ku va dadile va ti fanela na mpfundla lowu u nga tivi loko mupe hi ti-bribe kahle a va fanele vo tinyhelela va byela munhu liya va ku ni suspend va nga hlamuli nchumu va nga yi na le maphepheni va rindzela leswi nga ta humelela va kota ku vona ku ni ta swi tirha njhani hi ku leswi va swi vulavulaka a swi fambelani because lexi ni hlamarisaka va ri a ni helekete munhu wa tinews se hi lava ku langutisa ku okay hi n'we mi nga breaka xitori na ku tatana munhu va khomiwile hayi
se ani tinnews ta kona hi tihi hi ku se swa tiveka ku tatana Milifi va khomuni nguma hala mahungu man'wani maya mbayi loko ku ve va khome phambili ka n'wina a mi fane mi cince xitori lexi a mi tele xona ni ku breaking news hina a hi endla leswi na leswi na leswi laya se ku na munhu un'wanyana wa top wa ti-business loyi a nga khomiwa hi tiva ku xiphephani xa n'wina xi le ku tirheni a hi xona xi nga vulavuli van'wani ve ri kumbexana ku ya lunghisiwa xin'wana xitori ku xi ta kota ku khavhara xi nga ha vuli swona leswi a swi ri ku endlekeni leswi a va ya lunghisa swona loko a va swi twile kumbexani ku va ri va te ku khomeni i ku no a hi mekeni sure ku hi damage swin'wanyana se va kumekile va lava i handed yaleyo a ya ha vutisiwi liya Varauts, Dimitri. Iko. Ay kumin mo gem sawa ya aura yang wena man kosnat joke. Man kosnat nhleka. Ebombela. Sabi. White River na le view. Fafana yina eka 9.4 FM. Munghana Lonene FM. Makombandlela. Mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Nkosinathi Chauke. You can see. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Nhlikani Buthphethe. Hey, ka timhaka ta tin'wana ta le Bushbuckridge ta ha ri ku endleni ka business a va le ku bukeni ka vana va xikolo ku na vana va xikolo va salela ndzhaku for ngakanana swa vilelisa ngopfu ta vilelisa tin'wana ta le Bushbuckridge Buthphethe na mina ni nga vula ku controllers swi ngo fikile because nkarhi na ku tala vulavulaka hi to tinghoma letiwa ta le Bushbuckridge mara swa ina ti le ku saleli ndzhaku hi nkarhi lowu tinghoma ta ya ku hundzululeni ta phendulela ti tlhe ti famba mavhiki nyana ti se ti ta huma hayi ku le ku tikeni Buthphethe. hayi muhaxi hayi kheni kunene kahle hayi wa vonaka ku na yena u kokwala ka swigevenga leswiyani u ngo ori ndlela wa makhamba na wu nga vi khamba u famba njhani na swigevenga ya nga ri xigevenga hayi u kokwalaya na yena va n'wi endli kahle va n'wi yimisile va langutisa ku moya u bela kwihi ku hayi a nga pfalapfala vuxokoxoko vhela hayi na ye wela kokwalaya na yi ta rosa laha kahle va yisala va tipolitiki hayi swigevenga leswikulu ngopfu xigevenga na yena misalo mi ta swi twa loko swi ya na wo ku ina ye kokwala phakathi ka sweswiya a vona u thyaxa kibali kusukela ka hlomela Buthphethe minjhani Buthphethe leyi ya kheni kunene na vo Makhenza na vo Edwin Zodwi i swikimi swin'we vanhu lavawani va endla tibari vanhu lavawani va kha va teka mali ya hina ya state i swikimi swin'we vanhu lavawani va swi tiva swilo leswi nga ku endlekeni hi vo hina government ya hina loko yi nghenisa vanhu switolweni yi nghenisa swigevenga leswi va kotaka ku va swi tiva ku va tirhisana hi leswi nga ta andlariwa rixile nhlikani Buthphethe ndzi lava ku nghena ka leta ngoma ya Bushbuckridge ni muakatiko wa Bushbuckridge traditional councillor na Bushbuckridge ya hi feyila ni murhangeri wa hina tatana Lemek Mokoena u tshama kwala Bushbuckridge kwala Otlhe na ye hi un'wana loyi a baka tingoma ende ngoma na yena ni sweswi a yi si huma se u tivutisa swa ku a ri murhangeri swi makisa ku yini ngoma yi nga si huma a ti si huma tingoma Bushbuckridge a ti si na phendulela a hi tiva na va lembe leri swa famba njhani mara se hi tolovile vhele ti huma August loko hela August kumbe mid August ene va ri tingoma ta kona a ti humi hi nkarhi wun'we ku lava ti siyarisana u va vutisa tatana Lemek Mokoena na ye un'wana baka ngoma Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM Makombandlela.
sweswo mingisero Munghana Lonene FM nangona kwa Africa wa vulavula ku ya tinhlayo ta mapasele yi komba tana ni kan langutana veri Vuhlavela district hiyo yi nga voniwa yi ri district leyi yi tirhela ku hansi loko swi ta ka timhaka ta dyondzo exifundzeni ku ri xa Mpumalanga Vuhlavela district ntshemba ma yi tiva ku Vuhlavela district ku va ku ri yi hi ndlela yaleyo tindhawu tihi se veri yo yi karta yi hetela ku yi va na mapasele le hansi hi ndlela yaleyo loko yi pimanyisiwa na ti-district letin'wani eNhlanzeni, Nkangala na Gert-Sibande hi ndlela yaleyo se swin'wana swa leswi va nge swi hoxa xandla i mhaka leyi ya ngoma hikokwalaho ka yini lembe na lembe hi fanele hi vulavula ku ta muyingiseri a ta vulavula moyeni a vilerisiwa hi timhaka ta ngoma hi swihi swin'wana swi va ku swi nga fambisiwangi kahle tshama xitulu wa Contralesa Hosi Mukwena va yime kulunga khoshi inhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene ana hi pfuxela vayingiseri va Munghana Lonene na venda ku pfuxela nkulu wa munhu loko a ni nga mi kumangi a ni to vhenteka nkandziyiso wa lembe leri nga hela hi wu tlanga hi ku na n'waxemu hi vulavurile kambe a swi cinci Ndabezitha ku endla ka yini kokwana swa cinca kokwana swi le ku lulamisiweni swi famba kahle loko ndi laka yo intro kokwana ya ka hi vana Vuhlavela va pasi kahle va nyika xikombiso xa ku onge i mhaka ya tingoma a va tiyisanga kokwana because loko wo buka 23-24 pass rate Vuhlavela a yi ri number 1 ka district hinkwato na ko tingoma ti ri koho swi endlekile kokwana swa ku vhele tingoma ti va koho ende na kaya vhele mhaka ya ngoma i fana ni khisimusi kambe khisimusi va ni rhambile ni tata kambe xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini ngoma ya n'we yi nga pfumeli ku fambisana na khalendara ya xikolo kumbe hikokwalaho ka yini mi nga tshami hansi mi vulavula na ndzawulo ku tikhalendara ta n'we ti vulavurisana kokwana hi swo leswi swi nga hoxeka sweswo because hi teke vanhu lava va nga yi tiveki engoma loko va teka engoma kokwana va teka va yi fanisa ni xikolo kasi swimbirhi leswi hi swikolo hinkwaswo kambe a swi fani ku ve xihoxo leswaku va teka calendar ya xikolo va yi compare swa ku yi fambisana ni mhaka ya ngoma swi nge suki swi fanele kokwana hikwalaho sweswi hi endle a complaint or yendla a normal loyal and simple protest eka minister hi ku a ku ve koho leswi n'we mi nga dyondza ni ngo hi ti-amendment eka nawu lowu wa ngoma kokwana leswaku xin'wana xa xoho hi yo leyi ya calendar ya xikolo ya vumbirhi hi leya ya min'waka ya vana swi ku taniya even ni ti-structure leti nga koho na swoho a swi hi khomi kahle hi lava swi lulamisiwa hi le ku tshemba leswaku after loko hi vulavurile minister u humese a notice swa ku u hi twile loko hi ri lava Contralesa sweswi u tiyimiserile ku accommodate or ku katsakanya leswi hi nga swi vula kokwana swa ku hi lava nawu lowu u cinciwa u va kahle u va eka xiyimo lexi xi nga ta hi favor na hinkwerhu ku va munhu kokwana malembe ma one yini mi lava ku cinciwa ku yini kwala a ni ri eka nawu lowu sweswi yi ri vana lava swi lavaka va ya ku ya yimba yi ri swi lava ku va vana lava va nga na malembe ya kusuka va 15 ku ya henhla kwala kasi loko ku buka hi la Mpumalanga ni le Limpopo na va North West ku ya ni vana lava tsinini va 12 years ene sweswo swi endlela hileswaku hi lava en'wana loko a ha ri eka titlasi ta le hansi a nge disturb ngopfu kasi loko a na va 15-18 years se u le van'wana va le tertiary van'wana se va le ka va grade 10 grade 12 and so on ene va lavo va disturbeka ngopfu swinene kasi hi ri na lowu a wu cince u accommodate eka culture ta hina Mapulana hina Matsonga Vachangana yi accommodate na hina Vatswana swa ku i nga teki accommodate ntsena lava vana the Nguni speaking vanhu kokwana Vatsonga Vachangane ni Mapulana va hi siya handle ka nawu lowu a wu hi accommodate kokwana hikwalaho hingo a wu cince
na hina ha deserve hi ri Vatsonga Machangani hi ri Mapulana va tsaka ku nawu lowu na a wu hi vulavurise kokwana nkulu wa Muvakile. Twanani ku mingiseri lo i ri yini kokwana? Rixile nhlikane Buthphethe ndzi lava ku nghena ka leta ngoma ya Bushbuckridge ndi muakatiko wa Bushbuckridge traditional councillor na Bushbuckridge ya hi feyila ni murhangeri wa hina tatana Lemek Mokoena u tshama kwala Bushbuckridge kwala Otlhe na ye hi un'wana loyi a baka tingoma ene ngoma ya yena sweswi a yi si huma se u tivutisa swa ku a ri murhangeri swi makisa ku yini ngoma yi nga si huma a ti si huma tingoma Bushbuckridge a ti si na phendulela a hi tiva na va lembe leri swa famba njhani mara se hi tolovile vele ti huma August loko hela August kumbe mid August ene va ri tingoma ta kona a ti humi hi nkarhi wun'we ku lava ti siyarisana u va vutisa tatana Lemek Mokoena na ye un'wana baka ngoma. mi angula mu ku yini ni nkombela ku khomeriwa loko a ku tatana a mi tatana n'wina mi hosi Mokoena sweswo swi nge cinci a mi fane na mina ni nga ta va tatana Mathebula mi ri yini ka muyingiseri wa muxaka lowu leswi ni swi kumaku ka vanhu vo tala i ku nga va ku ri na ku kumbexana ku na ku vulavurisana ka kahle kumbe lava va taku laha hi lava va lava ku hi onhela ngoma va nga lavi ku ya dya vuswa se vola ku onha hinkwaswo mi hlamula mu ku yini? Kokwana loyi a nga swa mutwa a ni musoli a ti van'wana a va na vutivi tingoma hinkwato hi veke leswaku vhiki ra ku sungula hi ti 9 vana hinkwavo ta Bushbuckridge va ta va humile va ri le makaya tingoma hinkwato vana hi ti 8 va vuya a nga kwani va nga ta ngoma yi nga ta huma after ti 9 kokwana kambe loyi hi ta mu khomela loyi a vulaka swin'wana swa tikomba swa ku na yehe i n'wana wa hehe kambe u hungukile va ku hunguka kokwana hi nga va teki enhlokweni ngopfu kambe loko a vulavula hi concern ya vana ndza mu twisisa ene vhele swi kahle loko vatswari fanele concern hi mhaka ya vana swa ku va exikolweni leswi nga koho ndzi nga mu tivisa leswaku eka department ya dyondzo yi endle arrangement ku ni MOU leyi nga koho swa ku loko tingoma ti huma vana hinkwavo ku na leswi va ngo i catch up program nga ku ri n'wana loyi a nga ta sala endzhaku because va neke va twanile ti-circuit hinkwato swa ku catch up program ta va yi ri koho swa ku vana va swi koti ku dyondza kokwana va nga saleli ndzhaku so a ku na leswi nga dawunaka kona kokwana hi yoho hi nge na le vhele ya fambisa ni calendar ya xikolo a hi ngoma lexiya se hi xin'wana hikwalaho hambi hi vulavula ni PICC ya le Limpopo na ku hi vulavula ku twana swa ku vhele a swi tshamisekanga kambe swa ku vhele nawu u ri va swi endla kambe hi van'wana ti-province hi ti loko va swi kota va ta hi khoma loko hi endla culture ya hina kambe hi nge fambisani leswi va swi lavaka ni politicians hi nge lavi leti politicians ku vona hi lawa hi n'we ya vatswari va vana n'we vini va vana kokwana nkulu wa munhu xena a se vile ku politikile kumbe ku va ta mu khoma a ni khensini na visita no loko ku na mintwanano leyi mi nga yi fikelela na va ndzawulo na ku mi ala leswi ni nga vula swa ku a va le ku paseni vana ngoma yi kavanyeti nchumu hayi ndhavuko wa mahlweni kokwana inkomo kenzile mhlabeni na mhlayiseka kokwana a khensa sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM i hosi Mokoena kahle kahle a hi papalateni na ku vitana vanhu hi mavito ma a ni ka ni byela a ni ka ni vulavula na hosi Makuleka siku rin'wana laha ni ku ni nge va vitani ni ku hosi hi ku na swi twa ku HH leyi yimele yini ni vula hayi ko i hosi i hosi Makuleka na mativa mina mavito ya hosi Madonsi mara ni nge vuli ni ku i hosi i hosi Madonsi na mativa mavito ya hosi Matsila ni nge vuli ni ku i hosi Matsila sweswo ma va maka ko a hi va xiximeni va hlonipha ni nge vuli hambi advocate kumbe hosi Nhlaniki ni nge vuli ni ku hosi hi ku na va tiva ni vula haya swi vuriwi sweswo ni nga vulavuli hi yo mhaka na le xikolweni loko ku ri mathicara a ku endliwa leswiya swa ku va ku i TV DP HE MR sweswo hi mhaka ku a hi chavela rero ku vana va nga fiki lava nge pet kumbe teacher pet ma swi vona
sai va xiximini hi ndlela leyo ni aka MEC Speedy Katisho Mashilo va ndyawu leya timhaka ta matshamelo ya vanhu timhaka ta ndhavuko a Mpumalanga hi la ku twa ku voho tanihi Mpumalanga va le ku pfuneni njhani ka timhaka leti ta nguva leya ngoma hi ndlela leyo ngopfungopfu loko hi langutaka ku ongete ku na ku kwetlembetana ka ngoma na dyondzo kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko hi tweliwe Xikane Botpet mavona timhaka ta kheni kunene Xikwembu xi ta ku hlayisa nkarhi wun'wanyana mara Xikwembu xi ta ku tshika hi ku the way swi nga humelerisa xiswona a nga hlayelelangi na yena ku a nga tikuma a ri ka xivandla lexiya hi nkama lowu maphorisa na wona ma nga fika hi wona laha Xikwembu xi lo n'wi hlanulela swirhendze xi lo n'wi tshika ende ku nga langutiwa timhaka ta ku dlayiwa ka DJ Sambodi ntsene na yena DJ Sambodi loyiwa va fanele va rhanga langutisa ku before na yena a hundza misaveni ku a ku ri munhu wa njhani aka vutomi lebyi a karhi a byi hanya ku ze a fikelela ka xiyimo lexi xa ku a ze a dlayiwa hi ndlela liya tihanyi liya swi nge endleki xi kona xi nga kona ku va ku mheni no tsakisiwa hi ku se na vaendli va swona hi ku se va kumekini na xo ku mitiyisi yo tala hi kona yi nga ta humela a rivaleni mara loyi wa kheni kunene loyi ku nun'wa kondlo Botpet inkomu ku nun'wa kondlo ku vula mingiseri n'wemerini mi nga rivali ku minkarhi hinkwayo hi tshama hi kha hi ku Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela sweswo mingisero mugera Lonene FM minongonoko ya Afrika wa vulavula hi ku haxela wona kusuka le studio 2 hi le polo hikwani nhlekani lowu hi la ku bula na MEC wa timhaka ta matshamelo ya vanhu eMpumalanga tlhelo lava langutanaka na timhaka ta ndhavuko hi twa ku matitwelo ya vo hi wahi loko swi ta ka timhaka ta ngoma hi ndlela leyo Speedy Katisho Mashilo hi lava hi lava ku bula na vona hi ndlela yoleyo i xandla xa mutshamaxitulu wa vandla ra African National Congress eMpumalanga hi lava ku bula na vona hi twa ku va rivele ku va fambisa ku yini tindawulo leti ti nyikiwa vanhu okay kambe mswiritano a hi koti mingiselo mina ku na wehe i ta angula ku yini loko hi vuya amahungu ya misava ka nhlokomhaka ta vanhu ya misava awara yambirhi hi ta va hi kha hi bula na tatana Zwane va suka ka ndhawu ya dyondzo ya masungulo eMpumalanga lava va nga ta va kha va nyika xifaniso xa ku tanihi ndawulo loko va pimanyisa tatana Gerald Sambo antiki Zwane yi huma kwihi tatana Sambo loko va pimanyisa malembe lama nga hundza na lembe leri ra ku hundzaku timhaka ta ngoma na ti-catch up lesson swa tirhake swa va vuyerisa ke i mhaka leyi lavaka ku va hi twa ku va ta angula va ku yini inongonoko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela hi ntirhi ku haxela wona kusuka leno a studio 2A ePolokwane nhlekani lowu wa Xikwembu ukayelele eka Afrika wa vulavula sweswi ku ya vulavuriwa hi swa voluthuli loko swi kumekile ti-interest ta tiko i yini vo lava ku va na ti-project ti sunguriwaka hayi hi na case ya Lithuli yi lava 35 million ene a yi nga to vuyisela nchumu a swi nga ta pfuna nchumu na lava nga dlayi yena a va ha ri kona ka ha ri ha ko swa vatukulu va vona so hi leswi tiko ra hina ri nga fika kona mara hambi va nga ha ri kona a ni ngo vatukulu va yena va fanele va tiva ku lexi nga dlaya kokwani i yini a hi swona va ta swi tiva ta mani hi ku ntukulu wa mudlayiwa u sele na ntukulu wa mudlayi ene loko swi endleka a va nga si beburiwa i mana nga na ntiyiso a nga ta swi tiva kwalano palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana
leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusompfa loko vulawuri a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-365, Craig Hall 2024, kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za. Munghana Lonene FM, makombandlela. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. Hey, mativa tikuleri ne hayi tikuleri hayi ko loko ku thoriwa mwana ri loko zitwa khalanga ila ku chinga ha na ku chinga no vula ku ne ku tuvutiseni ku loko ina hi tshama eka hi ku hita bula na Speedy ka Tisho Mashilo tani MEC ani ivi loko nkarhi wu fika va ku he va ha ri ka swin'wana kasi mi tirha yini n'wina ti-MLO phela loko va ku you are a medializing officer va vula sweswo ku hi wehe i vonaku ku loko i line up ti-interviews lera ra ku loko ni hlengeletana yi nga se hela i tlhe i vula ku okay swi vula ku leswi ni nga teka interview leyi loko hlengeletana yi nga se hela mi ta sindziseka ku mi pfa mi te khomani nyana hi ya vulavula 10 minutes kumbe 5 minutes ka Munghana Lonene a hi swona a ni tivi kumbexani no ka ni nga swi twisisi hi ku loko va tala moyeni va tlhela va vula va ku hi khensa ngopfu nkarhi lowu mi nga hini ka wo khalanga hi ku va wu lava nkarhi lowu mara lava va nga va thola ku va va ti-MLO ta vona va tikhoma va nga swi twisisi ku va tirha yini a ni hlamali un'wana thoriwile a heta malembe a kha a tirha va ku i senior researcher a lo pasa matric hambi swi dyondze kwihi swa vu research kwihi hi ku lo ti pasela matric a ku research wu nchumu loko ku nga si pasa matric se mara i ve senior researcher se a swi hlamarisi loko i fanele i kuma munhu va ku i medializing officer a ku nyika nkarhi a tlha pfumela mara loko se mi ya moyeni a nga ha ri kona so MEC ni disappointed ngopfu ni ndlela ku va ta kota ku swi twa ku ni khunguvanyekile ni khunguvanyekile MEC va human settlements a Mpumalanga disappointed ku ri ina a ni swi tivi ku mi sindzisa yini ku pfumela alani mi ku hayi va kona swi herile loko mi pfumela mi hi onhela nongonoko wa hina ni byeleni kumbexani n'we mi tirhaka kumbe mi nga tshama mi tirha ka ti-MLO swi tirhisa ku yini kasi MEC kumbe va lava mi tirhaka ve ri mi nga pfumeli ti-interview kumbe mi nga ali hi ku loko i pfumela ivi loko se hi ya moyeni ku hey va ha ri busy a wu swi hleketise ku yini ai khona man ai mfumo wa hina mhaka leyi va nge a hi professionalizeni public sector ni tshemba ku munhu loko a va MLO a va ri na swilaveko swa ku twisisa timhaka ta media swi ta hi olovisela timhaka leti kambe leyi nge heli ntsena leyi MEC na ta va lava hi kota ku twa i mani a nga nangi ku yini kambe swi nge koteki ku va pfumela a va ali va ku a hi swi lavi swi kahle a hi na xiphiqo loko va arile a hi nga zi hi va tshaha no va tshaha a wu lava ku va lava va votelaka kwale Mpumalanga va kota ku swi twa ku ve le ku ndleni ni vona ku lava rilaka timhaka ta ku ngoma a hi vulavurisani na khalenda ya dyondzo va tanihi MEC wa timhaka ta ndhavuko va le ku ndleni ka yini vo ku pfuna a hi lava sweswo se loko va nga vulangi nchumu swa fana na loko munhu a ku a va ndlangi nchumu a hi tweni ku mahungu ya misava awara ya mbirhi ya ta va yimiseko yini ivi ni ya ka tatana Sambo Gerald hi bula kantsongo hi timhaka ta ku swa tirha na swa ti-catch up lesson Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. Tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula se ni ku namuntlha a hi swantswani xinyata
ni landza July le ndzhaku ni ri la hi mapatu hikuva mati va khalanga mati wa loko mi khe mi famba tiko leriya ro saseka leriya mi khomiwa hi ndlala kusuka ka Xikundu i ya pfala nomo i patu ri kulukumba ngopfu i ya ku halaya ka Xikonere loko i decide ku famba hi Grant a ni ri leriya patu a hi rona leriya premier va nga tirita va xikontiri loko ku vekiwa Big Mons a hi rona inxi na namuntlha tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbunuku ku ya fika Ravuntlhanu hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula so mi commissioner wa SARS ango ni nyikeni mali ku ni ta hlongorisa yini ni ta hlongorisa ti-cyber criminals hi ku sweswi thekinoloji yo yi karhataku ngopfu ti-kleptocracy yini ma n'wi vona ku munhu loyi a nga tirhelo mara wa nyuka i na mali yin'wana mi nga yi twisisiku i yi kuma kwihi hi mhaka yini hi ku i yin'wana wa laha va nga ka ti-cyber criminals ma yi vona milovu so SARS sweswi yi lava ku hlongorisana na vona va lava ku endla mali ya migunyata a va pfuki va helo mina n'wina hi pfuka hi 4 hi ya mintirhweni mara va pfuka vo tshama mara va na mali ku tlula vanhu lava tirhaka timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula eko a xela vona t kusuka haleno a studio 2 hi le Polokwane 30 timinete ntsena ku bile awara ya 13 nongana ku ya Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM khesa swinene ku hi lombe ndleve kwala u nga yingisela u ri kona eka nhlekano mulavuleri wa ndhawu ya dyondzo ya masungulo eMpumalanga a hi amukeleni tatana Gerald Sambo hi valava ku va hi bola na hola ku ta vutisa swivutiso a swi talanga swivutiso swimbirhi ntsena ku timhaka ta khalendara na timhaka ta ngoma a va se kuma xitshunxo ka xona ke na ku loko va langutili hi matirhelo ya vona ti-catch up lessons ta tirha ke sweswo ntsena i swo lavaka swona Sambo nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene inhlekani khalanga inhlekani ka vangiseri hinkwavo va Munghana Lonene hi ntirha nkarhi lomu thenza nkarhi lomu nga hi nyiketa wona tanihi ndhawu ya dyondzo eMpumalanga ndhawu ya dyondzo eMpumalanga yi na MEC wuntshwa ne i mani i Makeli na Masina muntshwa vhiki leri i ravumbirhi hi tirha na yena i kombise ku va a jimisele leswinene ngopfu ku va a yisa leswi a hi swi vekile na MEC loyi a nga hundza emahlweni ku MEC loyi a hi nga a ri na yena ku sunguleni ka leswi a hi swi vekile ku hi lava ku swi fikelela tanihi ndzawulo ya dyondzo i le ku fambeni ka mikondzo ya yena i kombisa ku va a lava leswaku tanihi ndzawulo ya dyondzo hi fikelela xiboho lexi hi nga tivekela xona leswaku hi lava ku kuma 90% ku ya henhla eka lembe leri ra 2025 loko ri fika hi ku heteleleni kambe leswi a nga xi vula namuntlha muhaxi ni nga si nghena ngopfu hi mhaka ku a nga naveli ku hi kuma 90% ntsena eka grade 12 kambe hi navela ku from grade R up until grade 12 hi va na 100% pass percentage se ni tshemba leswaku ta tirha kahle swinene ngopfu na yena hi ta mi seketela ku hi kota ku hi fikelela leswi hi swi vekeke tanihi ndzawulo ya dyondzo ntsema ni ta kombela mi va lulamisa mi ni byela ku mi va lulamise siku rini tata kwalano a White River verini ka tindlu ta n'wina ta mfumo hi ta bula na vona awara hinkwayo hi twa ku makungu ya vo ya yimise ku yini ku sita ka timhaka ta dyondzo ngopfungopfu yi hlangana na mintlhontlho yo hambanahambana Mpumalanga timhaka ta miako timhaka na timhaka leti hi nga mi rhambela tona ta ngoma i ntiyiso maxa I think leswi nga xi endlaka i ku va n'wini mi hi hlamusela ku mi vona nga ku mi nga va kona rini mi hi vekela leswi mi lavaka leswaku a ti vulamusela ku loko se mi fikile mi kote ku bula hi swona then hi kote ku va hi vulavurisana na hi plana kahle ku hi va na siku ra ku va at least ri kote ku va ri accommodate hinkwenu kambe swilo leswi ta swi endla maxa ti nga yi tsakela ngopfu nkarhi wa ku fana wolowo ku va kote ku va ta pfuxela ni community ya le Bushbuckridge leyi yingiselaka ngopfu Munghana Lonene inkomo maxa ni ta swi tsakela ngopfu swinene leswi sweswo ngopfu hi ta endla malunghiselo leswaku a kumeki leswaku a va kona leswaku hi ta kota ku va hi ta bula ni vayingiseriwa hina va le Bushbuckridge va Mukhaya va ta leswaku MEC lomuntshwa i hi khomele yini tanihi hi ndzawulo ya dyondzo eMpumalanga mara ngopfungopfu ku yisa tidyondzo ta vana va hina emahlweni leswaku na vona va kota ku humelela hi ndlela leyi faneleke se mina ku navela ti 100% ti 90% xikolo xi pfurile vana va le ngomeni mi ta swi kotisa kwihi lexi nga xi vulaka mahaxi i ku tanihi ndzawulo ya dyondzo tanihi leyi nga le ka
tiko leri a ri hlawuli nchumu ka hinkwaswo a ra swi kota ku va ri seketela leswi ngopfungopfu ka timhaka ta mindhavuko a ku nga vi leswi hi nga lwisanaka na swona tanihi ndzawulo ya dyondzo. Ka malembe lama nga hundza lexi a hi xi endla muhaxi i ku loko vana lava va vuya le engomeni ha swi kota ku va hi tshame hansi ni swikolo leswi nga affected hikuva hi swikolo hinkwaswo swa hina leswi nga kwala provinseni leswi nga affected hi mhaka ya tingoma, kambe vana lava nga affected then hi kota ku va hi vona leswi hi vitaka leswaku i customized catch up program leyi hi vitaka leswaku curriculum recovery. Ka lembe leri nga hundza vana lava va nga kombisa eku tiyimisela loko hi implementa this customized catch up or recovery program va kotile ku va va humelela. Leswi hi nga swi vulaka tanihi ndzawulo hi nga ti endla ti-recovery program kambe swi lava leswaku va ni ku va ku navela ka n'wana na yena leswaku a humelela hi ku swi ta lava leswaku a kota ku va a tiyimisela a faka enkarhi wa ku engeteleka ku tlula lowu a wu faka loko nkarhi n'wani a nga yanga engomeni. Leswi swi nga ta endla leswaku a kota ku va a benefita kumbe a pfuneka eka curriculum recovery program leyi hi nga ta yi endla hikuva leswi hi swi endla hi tiva leswaku vhele ti-culture kumbe mindhavuko yi koho ku na lava believelaka ka swa karhi kumbe ka swilo swa ku fana ni mindhavuko a hi nge vuli leswaku hi ta va nkarhi n'wani hi faka xihlawuhlawu ka swa ku fana ni swilo leswo, kambe xa nkoka i ku vana loko va vuyile ni vatswari va kota ku va tirhisana ni ndzawulo ya dyondzo loko ku ri ku nga curriculum recovery program leyi hi nga yi veka vatswari na vo a va hi seketeli tanihi ndzawulo ya dyondzo va endla sure ku n'wana loko a nyikiwe ntirho lowu engetelekeke ku tlula lawa ta wu kuma loko ku ri ku a ta va a nga yanga engomeni a wu endli ntirho wolowo because assessment leti hi tiva leswaku hi to ti kota ku prepare n'wana ku va ti langutisa ti vona leswaku i swi lulamile ngakanani ku va a tsale xikambelo xa ku heta ka lembe. Loko hi lava ku langutisa ka nkarhi lowu hi nga le ka kotara leyi ya vunharhu ya ku dyondza hi kotara leyi nga ya important swinene ngopfu hi ku hi laha ku faneleke ku endliwa leswi hi vitaka swa ku ti-revision ku va hi prepare ngopfungopfu vana hikuva swi tiva leswaku ngopfungopfu ka grade 12 va ta tsala leswi hi vitaka leswaku i ti-trial examinations laha swi va kombaka kahle leswaku hi kwini lava nga strong ko hi kwini lava faneleke va antswisa leswaku va ta kota ku loko va tsale xikambelo xa ku heta ka lembe va kota ku va humelela hi ndlela leyi faneleke. Leswi hi nga swi vona malembe hinkwawo trial examination a yi hambananga ngopfu ni normal examination leyi va ka hi tsala loko ka hele xikambelo loko lembe ri hela. So leswi kota ku va vana va kota ku ti vona ku loko ku ri ka maths ku na la ndzi siyeka kona ndzi siyeka kwini ni ka kota ku lulamisa njhani then va kota ku pfuneka hi ndlela leyo. So mintirho leyi nga ta va nyika lowu va ka engetelekeke wu ta endla leswaku a kota ku va a ri ready ku a tsale trial examination kambe a kandziyisile ku swi titshege ka ku va na yehe n'wana n'wini ni vatswari va kota ku va lava ku tirhisana na hina tanihi ndzawulo ya dyondzo ku nkarhi ntirho lowu a nyikiwaka a kota ku va a wu hetisisa teacher a mu assess a kota ku vona leswaku hi kwini laha siyekaka kule leswaku a ta kota ku swi lulamela loko ka tsale trial examination. Kotara leyi hi nga le ka yona yi na 53 days loko hi khipa heritage day leyi vaka ko hi September lero masiku lama nga sala i matsongo swinene ngopfu swa lava leswaku vana va hina va kota ku va va tiyimisela ku va kota ku va lulamele ku tsala trial examination ku sele almost 90 days va va tsale xikambelo xa ku hela ka lembe. So leswi swi nkoka ngopfu va kombisa ku tiyimisela leswaku va ta kota ku va swi lulamele ku va tsale xikambelo loko lembe ri hela. Ni khomele ntani hi hundza laha 19 minute ayiseba awara ya mbiri mahungu emisava na bonge n'wam'wanati maluleke kambe ke na ha ri na tatana Gerald Sambo va vulavula ndhawu ya dyondzo ya masungulo eMpumalanga va hi kombisa hi ku lulamela ka vo loko swi ta ka timhaka leti ti fambelanaka twi na timhaka ta dyondzo na ngoma leyi a mi kha mi rila ha yona. Tshemba mi swi twile ku vete yini ku na ti-catch up lessons customized se swi le ka swi na nkoka ku n'we tanihi vatswari mi tiyisisa na ku vona leswaku vana van'we loko va salela ndzhaku va kota ku va fikelela tidyondzo teto ta tisela leswaku va ta antswisa xiyimo xa vona. Kambe ke Sambo loko ka hetisela a swi koteki ku tanihi ndzawulo mi ringanyeta leswi a swi ri khale swa ku khale loko i tshama hala va coastal na inland a swi nga pfuli xikan'we xikolo sweswo swo taniya ku na n'we kumbexana loko mi pfulela ka term 3 mi vulavula na ndhawu loko khalendara ya n'wina a yi nge enyana hi mhaka ya ku yi vanga ku va vadyondzisi va tirha hi ku vuyelela ko tala. Muhaxi loko la ku langutisa sweswinyana khalendara yi tlhele yi vuya yi cinca ku
swikolo hinkwaswo a swi fambisani mapfulelo ni mapfalelo ya swona leswi endla leswaku ku va ku dyondzisiwa kumbe leswi vula swa curriculum delivery swi va swi kote ku va swi ringana ni loko ku fanele ku tshika ku fanele ku va na ti-report to karhi leti faneleke ti famba ku va leswi swi fambisanaka hi ndlela ya ku fana ni yeleyo leswi hi nga swi vulaka hi tirhisana ni vuhosi ngopfu tanihi ndzawulo ya dyondzo vuhosi hi byo lebyi na byo byi faneleke byi nghenelela leswi faneleke byi tiyisekisa leswaku tanihileswi ndzawulo ya dyondzo yi kombisaka hi ku xixima mindhavuko leyi nga vekiwa hi ku ya vutshamo ni vutshamo lebyi nga kona tihosi na tona kumbe vuhosi a byi ngheneleli byi kota ku hi pfuna leswaku ti-curriculum kumbe ti-curriculum recovery program leti hi teka na tona ti kota ku va ti tirha ka ti-community va swi kandziyisa swinene ngopfu leswaku a swi laveki leswaku vana lava nkarhi lowu nga va lahlekela u vhela va lahlekele complete kumbe vanhu va gcina ni ku vuyela exikolweni va nga ha vuyeli so i swa nkoka ku va hinkwerhu hi tirhisana ku va hi ta kota ku va ku heteleleni hi kota ku va hi humelela hi fikelela tipakani leti nga vekiwa leswaku vana hinkwavo va fanele va pasa mutswari ni mutswari a swi tekeli nhlokweni leswaku n'wana ni n'wana loyi a nga engomeni i fanele a kote ku va loko ku ri na ti-program leti xikolo xi nga tiveka hi ku loko hi endla ti-curriculum recovery program vatswari va vana lava va ta vitiwa ku tshama hansi ku tanihileswi n'wana loyi a nga lahlekela hi nkarhi wa ku fikela laha hi yini leswi va faneleke va swi endla tanihi vatswari ku va va mi seketela ku va a kote ku va a fambisana ni recovery program leyi nga vekiwa ngopfungopfu tanihi ndzawulo ya dyondzo leswi i swa nkoka vhele n'wana ni n'wana thicara a ta mu assessa ni le tlilasini kambe iyo assessa 10 ya vana ku sala of 11 va ri le ngomeni lero na swa lava leswaku ntirho loyi a nga nyika lava n'wana a kote ku mu assessa ka wa kote ku vona ku i kote ku va a pasa njhani kumbe i kote ku va humelela njhani leswi nga ta kote ku mi pfuna ku a mi pfuneta ku laha a siyekaka ko a kote ku improve hi ndlela yeleyo so hi ta tirhisana na vo tanihi Department of Education hi pfuna swikolo ku va hi endla this customized curriculum recovery program leswaku vana hinkwavo lava nga engomeni va kote ku va humelela kambe hi ta kote ku swi fikelela loko na vo vana lava va kote ku va va tiyimisela va swi tisa leswaku nkarhi wo tala lowu nga va lahlekela va ha ri le ngomeni leswi nga ta endla leswaku loko se hi ya tsala xikambelo loko hele lembe na va kote ku va ti vona ku va swi lulamile ku ya tsale xikambelo kambe loko va nga kombisi ku va tiyimisela hi sweswi nga ta endla leswaku va tikuma va salele ndzhaku kambe ku tiyimisela ka voho ni support ya vatswari ni tihosi ni tindhuna ni hinkwavo eka ti-community ta hina swi ta kota ku va vana lava kota ku humelela loko hi lava ku langutisa mahaxi tanihi ndzawulo ya dyondzo hi ve na ti-winter programs classes program leti a ti ngopfungopfu a ti langutisana na swikolo leswi nga performa below 80% leswi swi vulaka leswaku tanihi ndzawulo ya dyondzo swi performa below the provincial average lani a hi kote ku va hi va pfuna ku na vo loko ku ya hela elembe a va hi pfuni ku va hi ya fikelela epakani leyi hi nga veka ya 90% ku navela ka ndzawulo ya dyondzo kahlekahle vana va hina hinkwavo a ku fanele va pasa va kuma 100% kambe loko hi tshuka hi nga tirhanga kahle hi langutele ku at least a hi tirhile ka 90% leswi ta endla leswaku vana vo tala va nga tikumi ku va vo va nga feyila ku pasa vana vo tala lava hi nga na vona so swa nkoka swinene ngopfu va swi twisisa leswaku ni le ka ti-winter classes program leti sukaka ku na vana lava sukaka swikolo swe leswo vhele a hi swi vita leswaku swi underperforma tanihi ndzawulo ya dyondzo leswi ta lava leswaku va tirha hi ku tiyimisela swinene ngopfu ku tlula leswi va tele ku tirhisa swilo leswi va kota ku va na va catch up nkarhi lowu nga sali ndzhaku hi ku i ndlela ya rirhandzu tanihi ndzawulo ya dyondzo ni ku va hi va navela leswaku na vona tanihileswi a va tikume va ri le tingomeni hi ku ya hi ndlela leyi va fambisanaka na swona swa mindhavuko va nga saleli ndzhaku kambe va tikumi va humelela va nga swi endli swi ti endla nga ku leswi department i nga ta va yi swi endlile ku va vo hava kambe a va tiyimiseli va ta kota ku va na va humelela loko lembe ri hela ku za hi mi vitana Sambo a ku ri mhaka ya ku vatswari va kha va nghena kwala moyeni va vilela va hi timhaka ta dyondzo vana va hina va le ku lahlekeriweni va ha ri ngomeni tihosi a ti hi lavi lava baku ngoma va hi lavi se hi ku komisa hi 30 Sambo mi ri vatswari mi nga ha vileli seketelani vana va n'wina hi swa nkoka swinene ngopfu swa leswo mahashiri ka vatswari loko se hi kote ku va hi endlele recovery program swi le ka vatswari ku va endla swa ku vana va va tiyimisela hi tidyondzweni loko va ri le makaya ntirho lawa va vamise ku va nyika wo ka masiku man'wana a va hunguti kambe va khutaza ku a va tiyimiseli eka tidyondzo ta vona loko ku ri ku va vona nga ku vana lava a va swi koti ku va va cooperate hi ndlela leyi faneleke a va tihlanganisi ni swikolo va kota ku va ripotele va thicara kota ku vona swa ku hi swihi swin'wana leswi hi nga swi endlaka ku va hi kota ku va
pfuna kambe hi nga la ku tikisela vathicara ngopfu vatswari a va teki responsibility ku minkarhi ya ku tala vana lava yaka ngomeni vhele kusuka ku ri ndlela leyi ekaya hi nga tolovele ku kula hi yona ku vhele laha kaya ka yiwa ngomeni ku fana na me a ndiyanga engomeni hi ku ekaya swa le ngomeni a hi leswi swi kumbe swi nga leswi hi swi endlaka so hi ndlela yeleyo ni kwala kaya tanihileswi ku nga ndlela leyi va nga kulisa swona a ku va ni ndlela ku vatswari va tiyimisela hikuva va kota ku va sapota leswi department yi nga swi veka leswaku vana va ta kota ku humelela ndlela leyi faneleke. Gerald Sambo khesiri swinene nkarhi wa n'wina tsalani siku leri hansi 1920 December hi mina na n'wina Xitsonga Music Awards hi le Thulamahashe Stadium se hayi ku dya ko engeta hi ta hlangana kweli u ta nyika Mahashi thikithi ra ku ya Tsavo a ni ri teka nta tshama ni munghana lonene laha ndzi tshama ni Mahashi hinkwavo ku na n'wana ni hluphaka hi mhaka xipano xa mina xa Kaizer Chiefs a xi makinyana swona kahle mara yona ku hi wina laha eka Nedbank a nga ha ndzi fonela nyana swona kahle a ndzi vutisa ku famba njhani swa tibolo mara hi ta vona Mahashi hi ta va hi ri swin'wana hi Thulamahashe ni nkarhi lowu mi nga hi nyika wona tanihi ndzawulo ya dyondzo ri ku dya ku engeta ka munghana lonene makomba ndlela hi khensile Mahashi enkomo Gerald Sambo mingisero munghana lonene FM makomba ndlela se hi pfarile ya ngoma ni mihlamurile hi la hi jikajika baka heti tangoma sa vulavula hi ngoma hi nga ngheni vulavula hi ngoma na siku na rin'we la swa ngoma ya 2025 choyoyo swi hela kwala mi khome titi maka leti mi nge hi nga fambi hi nga bulangi hi tona a hi buleni hi tona ndaka leswi u kayela leswi eka munghana lonene FM. So it's time to open a new chapter, and we are here to say to our listeners that for the very first time in the history of the Xitsonga Music Awards, we are now children of Bushbuckridge Municipality. hina hi ri Bushbuckridge Local Municipality eka hina hi twa hi kateke ngopfu sweswi tindlela hinkwato hi movha milenge ti kongoma a Bushbuckridge ku se ku na ti-exma 2021-22 a Bushbuckridge Local Municipality a Thulamahashe Stadium. #60 matimba ya xiyanimoya munghana lonene FM makomba ndlela ukayelelesi eka Afrika wa vulavula se loko va ka va hlupheka hi fike njhani hi le ku hluphekeni ka tiko ra hina vanhu va le ku dyeni kahle va nga ri na mapasa va nga ri na foko mara va le ku dyeni kahle mara va busy va le xikolokolo na hina vanhu va ntima vanhu va ka hina hi ho tiendla hi busy ri Mandela a nga lwelangi hina u lwele mafolweni ku ri va ta dya kahle hina a va hi suse ka Mandela yoloyo a va hi suse ka Mandela yoloyo Mandela a nga kambe na n'wina ma hoxa loko mi ku a va hi suse mi vula n'wina na mani a ni hoxi okay mina a va ni suse ka Mandela yoloyo a nga ni lwelangi a va ni suse mina ka Mandela yoloyo Mandela vanhu lava fanekele va ku Mandela yoloyo i mafolweni lava va ganyaku lava va giyaku la South Africa va nga ri ku na maphepha va yivaku va dlaya va xavisa ti-drugs government do you know ku ri na ku xavisa vanhu matiri mara la se Mandela kona u lele vona ku va ta xavisa ti-drugs na ku ta teka mintirho va nga yi fikeli hina palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi sale timina ta nkombo ne yi nga se ba awara ya mbirhi mahungu ya misava na ku ya Afrika wa vulavula muhumelerisi ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula a hi amukeleni lo mingiseri nhlekani aye Mahashi mingiseri minjhani hlayisekile kombe kwele na valava mani ya leyi mina nga yi khoma lawani Mahashi timhaka ta milawu leyi nga kona lomu ka timasipala ta hina lero loko swi koteka like va hi twa na swi ta va rhandza ngopfu yingisela lava timasipala ta hina ngopfungopfu hala vo Malamulele hala vo Vhendala milawu hi kombela like loko va swi kota a va cinci milawu yo fana na ku timhaka ta ku for example ni nyika xikombiso a ni ri hi swona masipala wa ka Malamulele wu nga vi na vulawuri ka timhaka ta mati swirhongo swo fana leswiyani masipala n'wana na n'wana wu nyikiwa vulawuri a hi lulamiseni leswi a mo nyika xikombiso n'wina mina ni lava hi vulavula swa mampela sweswi hi nga nyiki xikombiso a hi vulavula swa mampela ku hava masipala va nge i wa ka Malamulele ko va na masipala wu nga Collins Chavani lowu suka kun'wana hala Tiyani hala ku famba u ze va fika ka Matiyani se
hi ku ya hi n'wehe miri a ku cinciwi milawu va nga ha ku Collins Thabane na yo yi fanele yi va ya na water authority yi va water authority yi kota ku languta na timhaka ta mphakelo wa mati tanihi masipala swi nga langutiwi kusuka Vhembe hi sombula ku swona ni vula sweswo hikokwalaho ka yini ku haxi xo vava ku fana ku Botphete xikombiso hi lexiwani hi na damu laha Nandoni laya mara damu leriyani hina vanhu va ka Malamulele ha sogola hi mati mara ke mati ma kota kusuka mandliwa ti-project hi letiya tiya vo Polokwane ti-district ta le kule le mara hina vinyi va mati hi nga na mati kwala kusuka bya tsandzeka ku kuma vukorhokeri byo fana byebyo so loko masipala wo njhe wa Collins Thabane a wo va na vulawuri a ku ta kota ku na ho kota ku kuma mati before ma ya le kule vo Polokwane a va vona ku mi le kusuhi n'we mi nga na swigubu mi ya bobometa kwala se lava va no bola mi yingisela mina kambe mhaka leyi mi yi vulaka yi na nkoka kambe a hi tsundzukeni ku fana na project ya ku teka mati ya hisa Polokwane kumbe teka mati ya hisa Giyani kumbe teka mati ma hisa Elim kumbe a Lutrigat a swi nga fanelanga swi sivela ku n'we mi le tlhelo rihi ka Malamulele laha mi nga kumeki mati lavo mapapila halaya mata hi makumakumeka mapapila ni vula la mabobongweni mi tseme pipe le xikarhi se ma ta fikisa ku yini mi tseme ku tsemiwe pipe le mabobongweni ma ku tiva mabobongweni mla ku vula ku hi nga suka hi ya tsema pipe ya xilexi hi swi tiva ku hi swi lava masiku hinkwawo mara ma ku tiva mabobongweni na ma ku tiva mabobongweni hi patu ra Jand River loko mi kha mi ya ka va Mtititi hala ku na pipe leyi a yi fanele yi tisa na mati ku hala ka n'we kama yi tima ka ya hina yi davula hi laha ka Madosi laya hi davula hi laha ka Madosi ku vo dinga laya mati ma kala ku dlaya mati Botphete mara loko mo kuma ku for xikombiso va ku hayi ku la ku votiwa mi hlamala mati ma huma vhiki hinkwaro hi nga ri na problem hi nga ri na nchumu leswi vula ku varhangeri somewhere somehow ne swi fana na issue liya ya ka Xikundu liya yi gina yi tisa kwala ka issue liya ya ka Xikundu ya ku varhangeri leyi nga za yi va kona nyana la ka Afrika va vulavula varhangeri van'wanyana va lava nga na matimba va kota ku timela vanhu mati va yisa mapurasini ma van'wanyana hi sweswo swo taniya mavo so masipala wun'wana na wun'wana wu nyikiwa vulawuri bya swilo swo karhi hi kota ku kuma vukorhokeri kahle hi yo leyi a ni ta na yo Botphete na mi twa tlhelo rero mi taku na rona ni vona nga ri na nkoka ngopfu tlhelo rero ni tshemba ku leswi mi swi tivaka va yingisela impela va yingisela va meyara hinkwavo va le ku yingiseleni ni tshemba va ta yi tekela nhlokweni mhaka yaleyo ni khensile tlhelo rero ni inkombo 0860002543 ku sele mwingiseri wun'we ivi hi ta fika makumu na nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela namuntlha ni vulavulela nkulukumba wun'wana mpundzi ni ku ni twa ndlala a ku hayi nga vileli se ro pele yi to za yi dlala kambe mi swi ri tani a hi amukeleni mwingiseri loyi a ri wo hetsela loko a nga ri kona nta leyi ku nga na email ni vona ku lava nga tirhisa mathebula dp@sabc.co.za va angula va ku yini hi ndlela leyo hi na hala Bush Amuripuso tribal ngoma i 10,000 rand if ube ya vavasati na vafana u hambana na 20,000 rand fa ya tihosi ni xikala vito la a chochocho eBushbuckridge hi ndlela yaleyo ni vurini ku swa ngoma a hi humeni ka swona nga lavuli swona hi hetile yi parini nkarhi wa vukhamba wu herile va ta boxana hi 1-1 until 3 ntiyiso wu huma eka mfumo i Bongani Qivi kusuka a Daveyton nkarhi hinkwayo ku ni hlaya email ya Qivi Bongani ni tsundzuka ni tsundzuka mutlangeli wa xipano xa Swallows don't follow me follow the birds a va ku i Jokonia Qivi ai mativa bolo na malembe ndzhaku bolo ka ha ri bolo kambe mi swi ri tani mingisero mina a khensa swinene loko te na tlhelo ro rolela mani ya ka X ni ya twa ku ka X hi gimeta hi mani eka nhlekani lowu loko hi kha hi languta Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM 3 Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM i nongonoko lowu nga ta tala thwi musumbhunuku ku fika Ravuntlhanu se loko ri na timhaka leti lavaka vulavula hi tona
hafu ku bele awara entlhanu timinete ku bele awara ya 12 ku fika hafu ku bele awara ya 12 hi laha hetaku kona hi ndlela yaleyo se tin'wana ta timhaka leti kumbexani a hi nga ta a hi koti mingiselo wa mina ku angela ku yini ku yisa amahlweni seke i mhaka yeleyo leyi lavaka ku twisisa ku hisa ku yini eka mhaka leyi loko hi langutaka timhaka ta tiko hi gimeta kwalano ni a hi hlangani nakambe ka nongonoko lowu fanaka mundzuku mi va na siku lerinene mi hlayiseka ku dya ku engeta mina na wena hi ta hlangana kambe ka nongonoko wolowo hi ndlela yaleyo mahungu ya misava ya ta landzela na vongin'wa Mngwenati Maluleke nongonoko wona a wu humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pet Mathebula tata eMbombela Sabi White River na le Hazyview fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Magombanyela mahungu eka